Central. Young to Sanfra. The Honorable Kennedy Akuprako Achapo. Sompa FM. Sompa FM. Enti baby owa ya na enwonwom wom nti ya na eduru aye from ye chicken eja Japan kakra na His Excellency Kasai but ye chicken kakra na afa ye mra ni nkomo ba akumienu na odem say there's an accusation and counter accusation from the National Democratic Congress. Yes, there have been tapes bia and audios bia leaky say and these 4 person mu ye kata asihye ni dwirim ene ntokwane ade wo elections na ase regina kan wano pay be combat yenti ken kakra MPP so yeah MPP so yeah MPP yeah MPP say Obuma Mr. President, Vice President, Chairman of the party, General Secretary, my leader, my speaker, my senior brother, my sister, and party for Abunyina. Choboy, and Yanom party my Yeshiamuha, and we are Masabi Tia. Masamo anise ebnara yansorintam enkotuba na niame ka kire mo na mu free ha makofie akoka kire adofo ni se NDC for any message bia for asing everyone was say former President Mahama Ononi and Solomon ekotina mpaso our true book or the Baku Ekoma and the Solomon or no bomb to me by a see her ever catch a mose Sautu Aba Emma as a Poku Nesu Aba as Parliament Hono Yebe Changi Embrano na Obano Obada ni Bemad now where's you everything where your message ana President Okufuado pese obani obada ni bemada and 2017 na MPP 169 seats against 106 Sabrano and your best promote gay and lesbianism and kiebe pass sa bill obiani MPP moi Ojisa Adea YouTube. Na everyone was saying, Yanni at Yassi, Yenim, say Obani or Bar product, and a bad money or Bema product. And yet, your Mahama, post our pen, Amajachi Kwesi, and a Odi and Tron at the Sia and Nam. And Yanu Kreda, say MPP 4, Yabe passing, not what everything, LGBT. By the time I do Kurukran Mada, it is my sermon. Yanukre, Abia, or say, a year, Mini Hakitway, Chasopoku, or an electrical engineer, our Goldfields, the biggest surface mining company in West Africa.
Mahama to be the general only the NDC for Ekawo Odumase a Kropo Dubasi a branch Galamse Tina wound to me Abetina wound to me person in your pattern. When you compare Yana, when you compare Yana, Mommy and two Banchoni said, and then you're a crabby and baby. Then I am want to me, I'm a dark guy. I want to see her. Choboy, now you hear me say, so who got to about a black Tuma will be our two was a massive. Charles Pogui, Brekura, and will call a Sompa senior high. And then what the other engineer. Joe Percy, what do 45 years our America. 45. Emrantiani maba what have the blade. All corporate and home. Ni papa na ye first DC. Kwame Nkrumah preso DC kwesi. And was this our woman in Kogu, Canada. Na Canada hono. Obi nko obi ho se me ba at the school. Na minister bi atuano so enti tuame so. Enti wo kwa to kwenti onto akamasi. Ebiam Oko nesa wo yari ana wo ba yari nesa wo pese MP buawa jokwesi ukwa ontiasie na wo na to soro en wo bu kompo ehwe fam mo amutira ha idie onfo bia anye hwe choboy na me ka se tiam ayira hu se wo se me ba ya mi call rounds mama enkola baku 8 scholarship. It is there. Omunya enya agide. Omunya between 4 A's and 6 A's. And to some say MPB will grow ana. MPB will grow and the sound of flower in our TV. Maestro. Charles Opoku one by a crown, a tuma 1 year, or Tima, or dog, or a woman brought a many pap and nam 50. Say pano na ukotu aba ewose wohwe na utu aba emano seria embra wo hu kiremu usufre na obeje oso eye me yesem ena me no ka chaso poku ye nipa bia oka se obe contest no me fa na chi ekotie mu na adanse a asimfo etiafa chaso poku etise me ba first no Juma na me ye pepepe ena chaso poku zo ye Yenina ye tie Sompa Ode baby at the powerhouse Sompa 98.9 FM Nyankwa Brown man op ma chen Ye nuana na Nkwantabisa Empom te saying Nyankopon adumo be men na mi mpom ni ye pa mpacho na wonso e Nyame adom so me ho ye pa Nyankopon ase pa Giri se na weekends ni ye kama Yeah it has been one of the indelible one that easy to clean. Okay. So but call me wa concern be enu anadwo na Concerned Citizens Association. Exactly, I am the chairperson. Enu na me dwuna de bi ho anwumre no. 7th October 2017. Ukwankran Atomic Junction. Gas explosion bi si wo ho. Nipa mako 7 ene wuye. Ebi nsu prepare pa. Na saade ne baaye no ma His Excellency na Nado Danko Akufo-Addo ene ne cabinet hyiae ene wo mo hwe o machi hunu se gas explosion tai si wo my Ghana mu esi bia so anya hwe kra de nipa ba ku na ntidie ne yebetumi aya yebeyi saade na firi ho kwa me wo mo dwene ho no wo mo de adwen pa bi ba ye no cylinder recirculation model ene se meta me gas cylinder no meta me gas cylinder na me de akọ me papa owura kire di abo ne filling station ne gas filling station wonti me kwa me ko bubie na hwe nim no me di dru ho a me ko no ya bubie gumu dada enti me de ne ko dru ho a na ma ja me de na ebi nim ne wo ho na matam de ya bubie gumu dada na ba fie se de be ya nya fe na me ko twen wo ho na se bibi kosi abawu na blast me ne ade
enti nya ho kra ne ye feeling no ya feeling no wo feeling point wo ho ho ne de nipa nkogu ho bebre Kwame, after this good idea, I have found a cylinder recirculation model, no? Yeah. National Petroleum Authority, that time, no, na openi tempuri and the dano, womuchi womemuna mahun diane wanted yen, and ye share ni mu say, a best shas ye juma, 17 a chum, 18 a chum, 19 a chum. Kwame, ye drew 2020 and one more call lunch cylinder recirculation no e wo kade ne piloting one more call lunch no kade one more lunch wie ye no 2021 and na Dr. Sheikh Mustafa Abdul Hamid ene wono na ye NPA boss beka kire ye say piloting be chance year 2022 me ran Nkwantabisa me wo 2023 me sire bisa sa he fa na piloting ni bi ikoso 2023 muni away. Yes, ye be piloting in 2022. Yeah. Dr. Mustafa Kano war 2021. Mira 2023 muni away. Me patro Sunyani East constituency. Yes, madam. Sunyani West constituency. Hana me wo. He fa na piloting ni bi koso. I'm not aware. Me sure. Mo. Nti ye na da na say koso na citizens ni yenim no say ye de beyi gas explosion every wonti and a cabinet wo munim de no wo nyansam ne his excellency shia ya wo mo de sa adwempo we baaye e be dru baabi no industry players ne ka say indeed this is a policy a the best e beyi gas explosion every ho Kwame eno ye me concern ba ko me concern etoso me enu enche ye kra obeka ye fresh wo Ghana fo nyina ya adwene mu say his excellency Alhaji Dr. Baomia elanchi bibia ebema yakwanya sen sabre ya me pese me tu free me kro mu fie pri na me be pedan e wo zongo ha sei no enkeno an say meko rent control for ho na makwa apply for akwanya se menya bosia da chimetua ne nkakra National Rental Assistance Scheme ho asem na making Kwame Nkwantabisa mesire me bisa sen after the launch of the National Rental Assistance Scheme mesire bisa o anopa he fa na mekwa metumi anya bisa me wo bunu East ya eben me bunu hanka ho etimi wo bunu East ya ben me na mepebusia ne bi na me de me buso me akatua to so me bank account sika from number ne de ato so nti bosumi bia ne yebetimi 1 cedi yebetimi 10 yebetimi 100 cedis a me sire bisa se e koso ana me ye underground checks e wo rent control wo mo ankasa wo mo ye adwuma rent control no wo mo nim bribi e fe no National Rental Assistance Scheme ho asem okay wo mo nim se ye adwuma na se nya adwuma enti mpacho wo e ye na ada a populist agenda and now say a na citizens no yenim me concern ye very well na said ya bo Kendi and definitely some few minutes bemwa e de bebo era Mahmudu Baumia and so Adea odon so kasa pa e wan san kra na president so but na emre ntia bebo ni te kakra ni mo mache Minia nana mejoso na eno me kwa say nana ne me koye pa ne me koye so ho ye nyame adom amedem social tare fita ne mani age oh fantastic one we me say me color blue for no so be check white and pay sa kama ne mande poku twine tina ne de ye no ka me no na ye last born no Eugene Adoma babu ni mo e na woda fantastic me baba no okay na woda ntini so twere mami nti ase mo last born na wo last born because ka say me say me no say wo ne me because ka na me say bia munua like munua no okay on say no onya mfi ba koka ni mfi ntini me say wo twere mpo Nyankopon na dom ne nsura e de ema no Adoma babu ni mo Adoma glorious birthday why na belated one of course but catch in the papa did that down and the credit me the dada Kwame catch me nya ko say o misa de obenya aden enemo obobo so nyina ne bia ni ho a nyama men
me sha say free last one sa sa yewra baomia na MPP for manifesto ba be shemu se musa dinku ni mu biewa on be boa mo bi a o pedan anya dan na yetimi da tete no kora no on se ni nyina no mo kan ye ditu ne ebo ensem e no mo de daada ya amanyosem enfan tutum se beba so da na beba so kora beba so me Ghana ha no me pese ye be jump to conclusion say Adea maso because one here beba so no afere kwame MPP manifesto 2015 2016 hono manifesto di aban bia na obetima ni nyina o ka se oba free SHS o shase kan pa enyo oba na oji yeah I'm just say manifesto no aban bia ni wa na manifesto otimi wie ni nyina san mama de ekosu na kire se de wo ka sa cylinder ho ne ka ho kwame ebi mu di tumi ma nya ntum anu ntu na mu ntumi mfa nya aduma no Sunyani hakura ne bi mu jitum ya o ma nya ntum policy bank na about nyina be ja gas ni bi si da bi emwa wo mo bi nso se beboa wo mo ntina akwese kwese na ntatwene we gina ha enu ntina ntimi ma no kwa me enu ntina ma me nua ba me ma ntese se o misa de obenya kwa me de me nso me da ho gina wo na oton eye power no Viere for me who answer last time I make commenting eko cheke kwa me baby wo ha me am krom de masese no baby omoton bi no okwa awo mo mma e wo locus ho no wo be kofie pre baby omoton bi no e ho mo mma e je se won no free viere na nkasa omo wo office bi ho no wo be kona manfo nso gu ho ade che ya memre de be ye ne de e first kwa me tie bi sase sa wo ha na e fam last month no ye se kofam ana also mama yehu okay also mama yehu say baby o tonton power no kwa me ye o ma close wo baby a o kwa mo so mo meso o ma machine o de na ba be fa mama yehu o ma machine no eye o mo de no aba be fa o mama yehu me so person o kwa asen na asen na me gina hobby no say Taiwan media for be ya o mama me o mo pa mama me nko na me kwa report mfamra e was him because me kwa ntati akura ye hwe kura me say oka chenya ko say onka di obenya no in that same statement for you why my eche doctor so de kakra bi na yembra why Yenina ye tie Sompa Yenina ye tie Sompa betumi aba da ye to aban titu ne se yabobo resource no a Charles Opoku adi nkunim no Sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio ya hospital Sompa Yenina ye tie Sompa Sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie ya sompa Yenina ye tie Sompa ye kotu abai NDC for omunena mankasa because ushe asinnofa mpuntu ejuma aba asinnofa nyina MPP na elibaye MPP na elibaye either from Kufuor time nana adodankwa Akufo-Addo Liberesco usha year of rose aba Semo year of rose no wa asinnofa asempo asoto asemfo so edaho fefefe obi ehu ohwe asempa na ye tukushia edaho fefefe obi ehu ohwe akonfodi to apoliningo edaho obi ehu yenchobia mubehu kota wabioku ha ehu ya behu eti na yase NDC for ejumabaya na umuye sa akwanwo ema asendo omo enye bibia uko rural California usha network no MPP yebi akọ communities bebre uko usha senchiem akoho
bedi adoa akɔhɔ ukwa atwere brodom akɔhɔ ukwa uhia nkakuasa akɔhɔ ukwa ayite akɔhɔ afranase akɔhɔ Ankra Kwame Ankra Akoho Abia se Akoho Enyesa network na ko bibia yeri ya akawe nyina ya NDC umwetuna ko bibia Enyesa ya hospitals ya wa hospital Prekuha Ekot Shia 8-bed hospital Ekoso what projects market projects Nina Ekoso Enti Yese Impunturajima Nkwantabisa MPP Yayebi free SHS Mwenyebi one constituency one ambulance Mwenyebi and then digitization Abedumaha more money sika from Momo from Vodafone to MTN problem in the hobby and yes moving out to the renew national health insurance mobile so and yes nijina ye impunto ejuma MPP eni nanado danko akufuado ye di abra aseno so MPP dear mo pempunto a ye voting my Charles Opoku because mo voting my NDC nyuna dear be no betimi aye ontimi nkona na akufuado ho ontimi mbame ho ontimi nko chief of staff ho okotena ho na wanum ti na munya mpuntuo bia Monvoti and my Charles Opoku brother na yankoyeni mina mo ase all right so yambe ho akwa ba na is parliament horo ebi mu kotena onum ti no mada hey ready we yambo kotena obetena anum ti na wada munya hute ahorum we the vice president so now they say okasa but quickly mama mra honimo na yenra asen kakra Kwame me da se Kwame nti NDC ni MPP wana e ka no kure Ghana for MPP ni NDC wana e ka no kure de kire Ghana for Kwame uni ndente me bisa sa no it is MPP ni NDC won so mo kan boma ano mo ka so mo pri bibi on betimi ama Ghana ye ho atoye o on betimi ama ye ho atoye seconds Kwame enuru eye awa o enuru awa kra Kwame hwania ekoso ase nofo anu ada amanyokun mu mpanimfo nyina both MPP ni NDC won nyina gi twi ekokogu ase nofo hono Kwame when a tire say sama nyofo no on betima ye bibi di amayen na ya bro ena da amanyofo no omutrim Kwame Sunyani kuroduamu ya Sunyani East and West won betima ye bibi di amayen na ya bro ena da amanyofo ni bitrim Kwame de kwaso ase no ofna mama ehu sese ye ho ombo Kwame ye ho ombo hwese Yewura Mahmoud Baumia hwese wonam suom Kwame when was the last time pa who say Yewura Mahmoud Baumia nam suom say wo kwa ya de ye de tini kure sini so say da wo de tini ni sini so a na tes no buru bia ampanso wo ye vice president mampani no na wo ho enu ti ye dite o debidebi o yam obi on se one asen no fofo ni nyina no eye ba ko wonam nsuom kra no wa bre because opetumi nipa ba ko pe wenye general election on eye by election ekoso e wo one constituency hwensem both eye president ni chese wo munyina da NDC wo munyina da ekokogu ho o ade obi apenipa ba ko e de aka wono so nimla se bedwa ho Kwame NDC penedie o de be komla se bedwam se be ya bibi ba obe senya obebo agu MPP so penedie se be ono so be gine die adai atum e de ma oman no enti ehwe omumie no hwan de ye ma meni komomra na meni Yewura Alfred yo agmanyo eni komo na anopei yeni komo enso ho Fred
Abenyo, sorry, on a Deputy Director International Relations, demanded National Democratic Congress. Abenyo, Anope Marchie. I'm a Joseph. Near Pombo Cordier. Yamia Domo Namoswe. Yamia Dom, Yansia Pa. Anope, Mammy Musa said, so far as a party, as in North, meaning, sir, and Radie, Bibia Baby, when it comes to campaign, El Coso, El Hodum. Na Mami Musa says so far, what dear Chira send in your message here? Oh, many accident I didn't know what they met me at the studio. I say, so far, the Abia Coso, come. And we in NDC are very certain, say, Nyamea Doma, by the close of day tomorrow, no. You're very victorious in these by-elections. Nothing is going to stop us from winning the elections. As we move around the various communities and interacted with the people, well, Central region is a very peculiar region. It's not like maybe some parts of the country. A Democrat, because Abia, or the political, they see on the party, the Shena, you back to their man. The people of the Central region are very, very, very descending. And was up to what now share the trend of voting since 1992. Ube said they vote on issues. They understand the issues. They are not gullible. Say, we can be actually and so even as we are able to have a campaign now, it does appear some more competent we have to cover this by election. There seems to have better understanding of what the government is doing. This is just, a government that is persecuting Obiamun panel just because they want to have more numbers in parliament. And so we are very, very certain that there's nothing that's going to rob us of the victory come tomorrow. Now, as I said, also, so Osha and Opai dailies be by so. Omuka say, there have been leaked tapes. I just say more agenda says election year by Mubebutu Afra, then your metitisa. So we said dispatcher. I don't pay any other papers in the papers, almost all of them. A report to NDC vigilante troops hijackers in North Post leaked tape exposes plans for suspected NDC vigilante group. Group no crebisi afraid Eagle Forces. Mira semi send it here. Now, any media house be credible. When him say some of the media houses they survive on some of these things. One they do a video of the government, not much about credibility. NDC. Man can't say who me say ebimo. Man can't say who. So when him go on there, me dem yeah, Asante Kasaka said them when you be including me. You didn't speak that. You are speaking out of context. Me say some media houses no money be and this all can there. Name me the wa fra na effect na ede na atwaso. O kan be. Mena. Sir, I Friday say me kan be abehu because enya dey anka maba mo camp abeji bi. Because that is not my star. I think that's not the focus of the conversation. Let's move very on. Well. Now, can I say, almost end this before the tax baby bua. See the bedding. Tax the bedding. Anytime the other say MPP form, any more surrogates, any allegation there, no one do any. And Yaman no more yano. No more pentem their show be. Ubi one area to some of their newspapers, no more stations, no more the year day. Since able to have the number of police I have for more offer, Obika describing as though say you were war zone. The number of policemen, the number of barriers, the number of police vehicles, if the Mughals will say even the population of Asinov. Yeah, can say we want a fair playing ground, say in the the police is supposed to protect all Ghanaians, properties and human beings. That is all we are expecting from the police. But we as a political party have resolved say we will never be a crying baby again. Say, Yakwa Bontino be a boy, nay, the Mika de Kufina, construction, Mamma Passade, nay, Yebu, Obuya, the Babus, one boya, you need to Quabia. And so we are here very peaceful. You know, be a Yantabia, you know, being Kasaye, you see a crack of Traba. Near you, I have so West Wagon, and no dear, if you are met, if you are China. They see. Not state security, anything but home buying there, and the quantity of the first boy home buying there, the first boy home buying. Okay, that's a Sametiasia.
these groups are bad for protection of the party. Meaning the group be about now, I mean the group be by. Oh, so I say, Ebasa, you have to protect yourself. Then Busa say, protection on meaning say, the police service will do that. That is what we expect. That the police service will protect all of us. But someone protect you. I say, "Meti, I'm going to I can protect myself. I don't need any machuma to protect me. Oti we say machuma dey follow around na meboa. Say that they are cover. Obi an share of France on border. Because who to any and she kwa be pass all the woman dey no. Who be pass o ana meboa. Ah, and then this mo say bi obi ayo be ma obi ayo ba. Obi ajina na nan so. Enti who be any kra. Ye nya machuma ndia. I see Fred. Yeah. Predictions na bana bi komamu. Ebi so comma NPP, but what your grounds? Sena wankasa nso hu no. Well, I told you from the very beginning, say, Oshe love now the people of Asin of Asho to the NDC parliamentary candidate, Yamu NP, among the fact, Ayakayaka Dima. It will be a miracle, say, you better lose election way. It will be a miracle. My core by elections will be organized. I've been part of elections all these years. Me who victory I can see, me who defeat I can see. If I speak with this level of optimism, I'm just at the reality on the ground. You said the end that I home. And no, I buy ye. You see, the final rally now, you're not for Bansi amount from all over the world. Near the Abia PP, you buy ye. You're crossing, interacting with the people, engaging them here and there. And what the people are telling us on the ground, I am telling for certain that nothing will rob us of the victory. Right, and I pay your nurse in a watch na ebeba, the engineer be dear. Many of that say, measure any move by me. But our measure. Okay, Uncle Modier, Yane and Disney, a Fred Agbenyo, on your deputy director of international relations about the National Democratic Congress. What they say, you know, Eddie and Como and so on. Nimona me what? Yeah, no, what's I train boy, so But I mean, you need to mean so. Yeah, no, what's I And I brought my boy. Got to the budget. Kwame Nami was say, Nipa town shoe. That's it. I don't know when you say, as a for was it a media station in Sinubi? Is scheduled said to leave. I feel I said, boy, yes, Adam didn't I'm saying, Minkawa. Oh, because Minam say, Sam Kawan come about how about Bejiska. And yet, or some fun to yes, your was say. Kwame, I send off for Nano. Kwame. Papa be a minimum. Medium here, me pa. Papa be a minimum. You catch your father Gandhi say, you hear from my lawyers, the medium here, me pa. Papa Ben. Kwame, or channel more to Abano. It's the night can say, Media a year and the senior people. Said or more yen are saying no for no, and a by election be a cosua. One more yet the massa a year piano, Kwame. And your moon come on ye bisa, because we are mammy at ya saying. Or mammy at ya says, and your by electioner, yan you quine and farm mount. Yan you be bibia one persuasion from a come here, giddy. Oko keso, no one, nay, they are two dada, na bada dada, I babaye, and to koto crum a year himaquino. Enti emma dada se wo mo ba be ya na ekoso gidi ukopiem ase no fo pa Kwame impuntu dwuma ekoso na dan a ye panipa ba ko pe ye petumi kakra bi akokan de na ye wo ho no ne atimi dia ye bibu omere se bedwafie Kwame eye Kwame minta ho akando na wonnam suom ye wura mampane be de akire wonnam suom teso bia nam suom petumi ba ko pe tumi ba kupeo enti yemi so sesenka ye bibi ne ye wo Sunyani ha ene ye sesa mpanfo ya to nsa from no momra ne nsuo to a Kwame ntin ko mbe ba na enko bi no be fa nsuo ma bada nsuo to opie no be fa ma ba we na ba se opetumi dia so ne na yi so ne tumi kakra bi owo no na timi abo ma ne de na wie peye Kwame hwe bra wo mo bre both NPP ni NDC Mimi de me de ho ya no se yempesua so ahwe nkoso no wo mo kan bibia akere ye etumamufo ne se onso pese mpunto baso a ma ba election mra mpesua so na sa eye asem eye bebo no mu buye no
omu bu ye be na omu mote ye wo no ye nyanhui he asin of tama ye raja chikwesi na asemi nyama Supreme Court nya hwe no enti ne ye bisi ho se nyamie nim no kurani ne ye miso se na empunto na ekoso na sese na esitie na hwe ni wa ekoso baba bi to de sesi ane de wo mo ye hwe yera mampani eye na na do danko kufuado wo beka 2016 okọ ai probobia na onam fom na ofa fom onse no asin of okọ helicopter kosi no owie ya na okọ kwame min family se bre ne ko hwe yewura mahama ene ye mampani na nado danko akufado omumi enu nsem bi aya omoka no kwame ya omo nhwe na omo ye mpanufo bi omasem na omoka no atwe timamufo na dwene su kosi so mahama be kan plane say yewura da chikwesi onamu nne enamu china ma metena aka say asema oka na asem no wo court wo kasa asem wo kire wo chitaafo ama me ka say wo yandisi fo nyankopon enti asem bi obeka bia no mutie enti se bibia nkwanko ye ni Awurade achikwese se ei emredi no onkwanko dem a ede na chitaafo dem ndisi fo beye enam de ye leader aka ninti no enya de so obedem na dem tina ene na ntokwa na basabasa bi sabi obetumi asi de okan yo hwe no ye mampeni na nado danko akufuado ejina hon ma na ono so kasa no wase na mo to aba ma obi ono so da prison na so obeko prison na so asema mampeni ubotepu na apeti ya ubehu obi ye prisoner de wokoto aba ma ne sesenti ode toto eye adamu ayi yewura ya wo sirim ode ni tu ode toto ho so no so betimi adam abra asem wokoto a ye nyina nim se won na wonim de onim mra no tena so aka asem no we kan we no na ye insight ye judges na say ye wo mo de because ye mampani wo de wo memo de obeka no eye fana ye nim se ndi si de he opon koso mehwe fom pu obi amfa na asem bi anya hwe because oni tumi oni power ana baba kan bibi ba wono kan we no a we so kan we no to ye chitafo ne tirim enti o chine bi no se ya amfa eye yewura eye dachikwesianko afiase a na yebu mampani anim tia na asase no kodina simpio so kan na chese ono nso no se ono so de daada ya na ne de yewura dachikwesi nso tuma na chese mampani na nado danko kufuado ono nso na asem no kokan no na chese woni judges na ye baako ana na chese mapna ne se de yewura no beden ana yewura no betum enti wo mo gina ba bi no mo ka so mo yonso mo ka kire Ghana fo asem no wo court wo mu di enti wo ka se no judges bitu ana judge bitu a yewura kufuado class wo bedam wo prisoner nipa no ya ye ne bi awie ye mfa ne ntum na chese do kan no ene ne de wo mo de na kwabo abra na wo mo bi on se se mo kan asem se o kina bi no nya kwa bro no ma party ba power wo kina minimum me ha ne se me ye ni se do be kan no abi no be because ebisi mre bi atwam enti nna no de sie no onso ba no abi na meye enti ya na make se sasemba no mo ya omususu mpre wo mo hotumi na mo pe no wo maguo mo ho anim aso no mo gu ase ho no bo fam pipi ne ndisi no wo maguo mo ho anim ase anim gu ase poto ana aguom no mafere no muntimi nka o mafere o muntimi nka enkyere Ghana fo munya hwiwase ne Yewura Mahmud Bawumia ka sembi mpuntu akoso asen of anyina no MPP na de ba efirima mpani edada akufo abreso ba nyina no ndisi ba de na maye ede na seat no mulusu yi ede na seat no na MPP sem ede no mulusu ye if you read that question kra no then time kra moba no oni Ghana ho 2020 na ebeto aba na oban ede no mutime to aba de man no because no mo say MPP mrase bedwane no wa bon hu wonye omoa wo mo onso dina ho ka se mpuntu djuma ni mpuntu bi akoso bia no ye ne de ma wo mo na ede na afa de kwa mo mulusu ye by 350 omulusu 3500 votes 3500 ede na sani power nyina no ese nto ba MPP biu se mpuntu ni bibia ye MPP anamu MPP na mode aba ade na mulusu ye asese moni abre ofiri se odi bibia ba oyi bibia de magana fo ase no fofo ho atowo ma kwame aden na fe do nam suum ka da fie fotetefon na frɛ campaign ubedi at the field ano mo nka so munya nya ho anopai ma mi ma unrem bi medase na Nkwantabisa me nua pani Shanton anopai wo tie me Shanton me ma good morning sre nyame enhyira de ma me nua Abdallah phobia nso tie ma anopai me bompa ye ma ne se da bi onko so anya hoden watumi atie Sompa mo for just one day
etie yen anope nti over ahio mpochre wa pro no ti se kwame mefa enkomo a his the leader of parliament the Abia his excellency Owura Bamba Ben ekaye no nemom right honorable medasipa nemom mesro ma mentwa adwen si niam akakra bi so ansama bedi san komo ni bi sana no mencha Dennis Organizer yes day and night or moonlight any mo no okay anope o tie pa na menhira ne pa ne taxi driver for anope the only taxi driver mahu ne so odi no kore pa junior odi wade eja ana wuja wade wo ne ka mu a obesen de ne fuel atwi de abasompa se nya na so na beje wade taxi driver junior nya menhira o ene me wo fa Uncle J.O. na Uncle J.O. say kwame bibi koso e ha driver for wo Sunyani se wudru municipal hospital municipal police station traffic light hono a heya ye prefin bia mase ya nhwe yie akwanhie besi wo hono enye papa we dia mediate ochira me biemu ankasa me breni nti eti yentu wona montem na se MTT fo betumi agina ho manage traffic se be ya akwanhia nkosi a ye manage na Royal Form Ghana for saying ebia na weekends ye bai na wo be wade ana wa wade dada bisromfo obi baba wa bɔ ne ho ka akoya na ifro do emfane nkoto mattress bone so Royal Foam fo atete so enti ifro kunu ka kire ifro ba sen montra ifro ka ni mu mutena mu a Royal Foam sales outlet bia eben mo no monko udru ho a wo sen ye pe Royal Foam for mattress ni bi ye hwe bone so wo ha mo chichemu edu enti ye wo ha mo chichemu edu promotion egu so koson kona kwaje wo de wo gi a se mo wade ama ye tu so hu enti obi abenya sumiye baako husband 1 pillow wife 1 pillow na fe mako akoda so nti eya wo nko aso a still wo benya sumiye ni mienu to na more friends 020 227 1000 020 227 1000 na sikana wode kwato na yasen ate so ama ono ya so obi dibi na amani fra manone a yini wo zipe de atie nie zipe se dial *270# *270# Ghana network bia so utumi register Zpay obi manu sika fra manone obi manu sika o my Ghana ye mu a ensa obram fro kan konkodi do anhwiri bebre wo bank ha ho konkodi line so bebre nsese nkrata fili we ID card ye say aha ni nyina twam Zpay ama kwanya na ye simple jimidi na de ade ebre di ka register Zpay no yesan so chow 10 Ghana cedis airtime na odi adi wujuman aya *270# manchi biscuit ahodro no ebi eye manchi airtime anytime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive biscuit manchi milk crunch manchi milk shortcake biscuit and a manchi jam biscuit one more this biscuit ahodro eba adwaso no eye CBL West Africa woman the produce sa manchi biscuit ahodo no womo say womo ababono mantami mu na womo sre wo abesim wo Sunyani ne mpatamu Sunyani was ne mpatamu bunu ha mpatamu ebia wo ye store a niam ekwa wa ye friends provision store niam na abie no na kwan danchen ho baabi opase ye ne wudi dwuma na oye distributor omamu nyina enti ye de niam ne bi bebrew ebia wo Sunyani a na won so distribute de kogo so ahafo mehame so ahunu na wudi bi koya metwa de bi so ose kodwe krom ajofua na fe wudi bi ko drobo sampa jape krom na wudi bi ko tachiman so ahunu na wudi bi ko tachiman ye free nkranza bodom na won so o distribute na wo nyesika what you see eti me so wani agye ho so obeye sa adwuma yi bia frem 0244 856141 0244 856141 kwame oba bi ye adwuma na awo kanwa adwuma wo no ye ma ne bosume miensa leave ye friend maternity leave eti wokwo wo abosume miensa se o resume se ne ba no ne ho aye den so oba tan no ne ho anya ne den ese so resume adwuma 3 months na mra ne sie enti wunim
wo kosa na ye wadwuma bi wo ho a your profession bi wo ho a umfa wo ba ne nkwa adwuma ne mu bi unim sa e beti se nurse fo un se nurse ni kwa adwuma ne ba hye na chiri na kowura hospital hoda ensi enti no e beti se bank ze teller a wote ade ne mu obi be iska na afei wo ma ne ba no fo imagine sen committee studio hena mayi me no fo tabera ba to na me be nom Facebook live na obi o se na ge wonye serious wa no a nti ye wadwuma bi no mu wo ho a emfa wo banko mu sa na adwuma na on police ni okwa adwuma ne ba hye na chida on soja ni bo okwa adwuma ne ba hye na chida nti ya me bisa me ho se ye nti sa afo no ye wo a ye sen ye si hwe ye ma kwa me good news about wine Belaland Learning Center se wadwen ye ho Belaland Learning Center adwene ye hu di oya ma ye nie abofra na odi 3 months ya oba tan o resume adwuma o hunu ba bi ode ne be fa no fa ne bra Belaland Learning Center na ho ne de ye wo from nge 3 months edikosi 3 years ene ye tete wo mo ye wo man panimfo anyamisuro wo mu enye de akoda no ye mane no fo ne maame atwum agu feeding bottle no wo no mu anu abani kotoni bia na akoda 3 months wo boni koto anti ata wadwene timaye ho ananzio but Belaland Learning Center man panimfo ne maba wane de wo mu ko university no ma de wo mu ko sua ye early childhood education ti wo mu wo nkwada ho abotre na wo de abofra no nge 3 months saa de ko si 3 years no wo de wo mu ban ye ma wo mu didi agro we man no fo na wo chimagu feeding bottle mu no num wi na wo de da ho ne ye di agro kire no ne ye tonwum na wo kohwe akoda no na menim se saa nkwada ye wo azikire ne se nkwada panwum papa ukwane ye bonyum boye nsemu a na nkoda ye ni age na wo mu di agro na wo mu amia kakra 1 year 1.5 e de ko 3 years for no wo ba ye wa agro ye ma wo mu die ye ma wo mu ye hand and feet painting ye cheche binum colors ye cheche binum numbers ye cheche binum abede ne ade na sa kwanya we nyina no patcho ni ba bia se Sunyani kurodua ye mu na kwanya ne wo hu ba bia wo ko ba bia Eastbet Hotel wo no a unam Sunya kwaso kofi apira wo da kacha driver ne se mesi wo the place sa na first ne ye frɛ ho sisi ye frɛ ho groovies unya si wo ho pe dan fe hwehwe mu kama wuramu na fa oba ne koja bella na wonya abotren enhwe nkwada ne kama fees ne nya den eye kete mampoge wo de opese obi sa bibia frem 0241 28 25 33 0241 28 25 33 0241 28 25 33 Joy Kemfo saying wo do ba ne koja Belaland Learning Center wie na fe wutu ka no a no wafa twene amanfo ho no bora wani mu straight wudru viare ba bia traffic light ne nya adwuma free sem best Sunyani nheda nya adwuma konfie nan no wamma ne yafa wo nsani fa so se de wo koni mpon ho no ko wani kakra na kakra modu go filling station no wo be hunu Joy Cam Roofing Company ye be mo akonya tena se amane me wo edan e wo nkran krom me wo adan e wo tachimane ne mpatamu me percent menya enchance de bosso na munkohwe mfa ma me enu estimation untua fu eti untua hwe ye kohwe wi a wo de dodo sei na bebo so enu ne ye de akwa oba bia wo de nchance ne ko bia mpacho wo be friend 0551 009 00005 5100900 kwa me so ba bia aware 4 years 5 years na wo ma binye woda nka obeti ade na me be kana se said your society ni si hunu wo any pressure bia ye de mawo obi a hye no bisa o ya che ye na wo o ya che na wo de ntina sister patcho wo na be hwe ne banama no but ya na eba ne saa oni ku na wo ne mbaye no utumi se problem be tore so odana de be chine na ni tepe na adane na adwendwere enti me san ya be pie ama nkrofo akeka sa ansem we bie wade a kire me hwe emma wo mo nkeka sa amfa nkire wo ma me ma strategy no 0200 905 what the phone number no mami ansam 0200 905 936 0200 905 936 Garten Herbal and Organic Shop for number ofa number na frame
catch them say my worry 4 years 1 year 2 years unim pepre there nitina said that one mo so woko gatna pepre ginger ba ko bi ka ho men kan kiro ye de aye ne parlor ye de ma ogu nsuo de mo ba no no anopa ne anwumre saa 7 days na onum wi a na no ukuna de nhyiemu eba ma na ne wo de ne eye natural nyame ye se wo wiase a wo ba wo da me so se na aka hwema ni mi ehohora wodi animu ye fra de bi osi akwan eyi osi akwan ni firi ho na wo hwe saa ne ma ya de ma wa wohoro wa wodi animu na yi osi akwan na firi ho na watumi anyense no eye purely organic obo ade ne ma asomuduro bia nim ohu pepre ena akakaduro ya ne palo ba ko bi kan wonu de mesi men kan so duru ho a wo mo abeka akire wo ehura wodie ni mu hwe ya de ba na da wo so diabetes stroke prostate liver mu ya de 3D bragatin ne yemfa purely organic product no entu asem ma na kunlu fo sen be ma wodun so to aso obi dwunso a obebenkum ni nifa ya rough so obia ma because odwunso no yi handkerchief pepa wani ase na akuafo ko na abegya me a ye be ne say dwunso no den sa left na sisi I said wasi ni trase na nye say bia ne dwunso no hwe oboa ya opa ye ne ja we say o do hwe me o Facebook wa be ma bia dwunso no solid no den sa ese na say wasi ni trase oboa onkata japade so ye ne ja ya ne ya ye brother kafrati mpo akire de kunlu Ghana for be number na frebe ba ye no wote papa uchun capsules ani edura American for am wano pay kunlu Ghana for na de ba ye be man so a atenka na yira be ma pa de asana ho kani opuni mu obuni mu mienu sana wo twe be wona so otwe ko na opem dan na obewura madam fia ba wi a sa obebu dan nagum je dro ni bi ma na Mr. Kill ma be ma nya hoodin be ma tumi gina so be ma kye wo mpam na wo bai therefore ye no hu yie na so te wo ye den ye wo hu yie wate wo de yaraba bazin tablet memmini bi na so nya atenka memmini bi na ye virgin memmini bi na fa gina wo na so wo ba Fred 0244275429 0244 275-429 ura ba bia ton aduro bia banya bia to didi wate ura ba no maduro didi esba kaduane ye fufuo banku emutuo plain rice vegetable rice beef rice Ghana jollof rice dibi odumase kwan so gudi nchen ho no moa na wo kodidi na wo bokase mu na wo bokase mu yobati agi kase ye monka agi obi ori kase ka agi esen no problem wo kaka wonesim kaka enya bia na ye kaka bia wo kosi ne sen no o man cheda nya ne yi nti e ba ne sa wo kase kakra bia osi agi wonu musuonwina agi ne sen afemfem da bia nipa wo no bia besere onsiri bida obati esensu na hyebiu nsu ni so ahyebiu nsu ni we de show hwe uko og dental clinic esen no problem bi ebe hu ye be ye afri wo hwesa wo sen ye white na wo kasa na obi atwi obi na no mbo pa na wo kan wasumsem wa neja ade ba ko ya no neja opeso de na so na no so ben wa no kasam kro chero ade nso de firi na mu ba na ono nu timaye gata kura ye ono nu timaye me pa cho fa ko Oak Dental Clinic na yentu eseni enumu ho hawo ma ye wo Jenny guest house animu ho wa besim ye adwuma dwoda kosi memeda no pa no nwotwen kopem anwumre no num wukura Apex Health Insurance, AIDS Medical Insurance, Nationwide Medical Insurance, Gap Health Insurance, ni Premier Health Insurance. Yabeja sawiyadien 0201660218 0201660218. Yabedi chat one ne sen. Die kan nyina yese frefrefrefre no hia mobile phone papa. Why? Mobile phone papa no Franco dear manager Jake good morning was say akua and I no ka yam phone na aba no crofo ba ba anam se ai sa yam phone de ebo adwuma nkasa eti ope yam phone e de adwuma smart nkansa na waba Franco Trading Enterprise and now pa ba fu de ni bi de aranti ja ne de oka mu ntimi to fufu iPhone Samsung Techno na Techno no yese ba ko bia ba se si bu adwuma no come on no e ba sa ne se ne phone yera no ntimi nyusu ye de bi o de so yisu iPhone na ko yera
na ontimi me yisu ye die bi no enti se wakwaje manager Jake die na meka ya ho wakwaje ene data ene no de ba se bobo number ma aha fe no na mo sesre numbers enti mpacho bra Sunyani yɛne ɛdan di elimihwɛ ɛwɔ Sunyani baabi a yɛma hene ne statue ne si wɔ Koko House runabout hɔ no a Franco Trading Enterprise phone papa fie na akyɛ me to aso ya to aso masomu ha nyako mpacho ma me fa nkɔ Ohima Enterprise wate Ohima Enterprise ɛhɔ ana benya POP hu ne mani nyinaa ebi ɛwɔ hɔ POP hu ne mani nyinaa no me pacho bomodin a say oba kopiem ewo Ohima Enterprise asem fanto nim ope POP cement POP soap type bi apɛ ebi ewo ho POP oil se guguma hodo opanwa hodo ne nyina so bi yesan so fiber ewo ho mpacho Ohima Enterprise ewo Sunyani fie prekwantempo ne so pacho ne Oxford Enterprise ne di enmhwe enoti frɛ eye Ohima Enterprise o said ye betete ne mane bo so edi amaw na babia de konsio ka ho tuo sika kuma bi ne akwa koyi edi amaw ma menche adwumafo am wona no pay esan se POP ne manyina ne bi from 0203 721 906 and 0556 684 415 so from 0554 608 345 Ohima Enterprise ana was friend school back kwa kwame eboa ye paama obiada yeso ebam edema yenuan mo kosa school ni bi no eye ID college was say e bia na da achi bi no pese wo ye nurse no ye chirechere no ye doctor wo ye police adma na ba adwuma ewo man ganem no pese da achi bi atumi bidia mesro ene fa aba no kopiem ewo ID college sans wo wa chirecherefo a wakodaro wadi chirema nyamsuro ne abotre ewo wo mu okire obi bia de kwasoso ahodo no wo mu eye bi ewo ho school no eye hostel sanso ye boarding ewo se me fanto nse kwasoso no obade ope bia no esanse wade sua na wade ni mu afomti no ye wa chirecherefo no omu donso akoda bia wo chirechere ni baako a wo gina no konso e chire na de e bia na wonso adwuma ntonya kwanya enko a pato se de friend weekend classes no any evening classes no nyina bi koso ewo mo eho wo se fra wo mo ewo 0243 011 435 and 0246 133 473 sa from 0277 291 507 ofra one ebejo first now so timi abo Kuzuni Enterprise me fanto ne se bra yema comfy baby diapers comfy baby wipes comfy adult diapers ni nyina no bi ewo ho na enya no nko a esan se ye de ye nyema ni nyina free take approach member no ye ba no ene ese ne yemfa eye anwa eye sunflower oil no yemfa bi nka ho ne de ba no Ghana fa na nyina ne Sunyani krodem ye nyina no pacho ye wo oil no bi ewo dwaman so a wokwa wonsa ebekebe sanse nyema no bo enso eye papa ne santu kopiem ewo eye Mat Roberts eye shop a ebi ewo ho Prebet eye supermarket nso bi wo ho oduda eye odujas eye shop nso ebi wo ho Mama Fosti shop nso se bra anti ya shop nso se bra ana shop bi e wo Sunyani krodem ha ukopiem do man krokofo de atakra de akra ne tachuman ba bia no wo de wo se ope eye sunflower oil esanse ni nyina no ye de free eye take abrochimam ene ba wo se mfanto ne senya no nko a ye sanso ewo spray ewo honom pajo spray ne ma ene eye perfume so ahodo ni nyina ebi ewo ho frɛ wo mo 0243 432666 ana 0269 576 666 ofra one ebejo first Kuzuni Enterprise ana Tabo Ventures se bomodian bra na beje eye WC ni bi metra water closet no bra na beje bi wato de na wo ho na nye onsa aseliki wo ya enye na pampam no mia ni nyina asem srew ye wo water closet papa ewo Anatabo Ventures ya ne bo no so da fom boko ye wo Sunyani eye new tamba bia PWD for dan no ana omo office no no ekwan bi do ko eye atrone kwantimpo no bedro ye topan no ho omo sanso nwini kento dan bi ho to aso mienu ya pentini nyina fita ufri ope na akọ Kimpiski restaurant oba adwama mencha na no pe wate ho na wo mo ewo minimi ni akọ ame Nkwantabisa yesi achia Kimpiski ene ebeba ho no aba abechia wai ene tifre wo ho anatabo 0553 288 616 0553 288 616 ofra obejo ofioso na wonso atimi abo mpacho ye twabet emfa ne asori awokọ se emfa ni nipa kura wo ye pacho ye twabet na bet no so twa ye twabet we eye twa bet we misra ye twa bet ebema sika guboto be na o pay ma waketu ma ya miso twa bet no twa na no ne bet we eno ne bet we ya to kura twa bet
ubedi asem na bedisem ye to kra twa bet na bedi asem anything pacho betway was there for the love of the game one in near casino na kwame betway de ayedwuma de bia bam betway scratch and win promo no me pacho ubetuma 100 million Ghana cedis umpe na apede ubetuma 100 million Ghana cedis chance anasa chance kura 19th June chance etoma kopem 30th July esan say ye de man say was scratch de was bia wadi ye wedi emedem ho kobo wo ma say de ba ko aviator ba ye kakra bi kunkuron 100 cities na de te lad be ni so bi na de te yi ni so bi ntimpa cho wodo ho bo betu a bebo papa we betu scratch and win promo ana mo de abadwaman so a eno so aba be kan nua aviator ho asanse wo busumie mu etoma kopem July boso de toso aduasa eno te betu ana fa ho ebo wo mo kwame na ho ebetumi atɔ ma me nkyɛ ɔwo me dickness Victoria afiabo atma me mame ɔwo ɔdoma se mame no pɛ manya nte se mutie pa ɛnura na yɛ me ba no birthday ntino me ba na yɛ abɔ happy birthday nyuni bi ma no wate ɛyɛ Eugene adoma baabu ne mu why mesro thank you very much Ochami ni mo this place that I know where the pride of the island shows every face. Onipa biara owo apomuden pa ewo ne se ho no ewo ahotoso kese we inti na Oak Dental Clinic ene won anim difo di dwumadie bi ti se wo hohoro se ho wo pese wo pause ne ho wo se na tu wo pese wo hye ye filling ye braces ene ese ho dwumadie biara Oak Dental Clinic apono abue efi juoda ekosi memenda abra abono woche na yapon no num pepepe yen asoye ewo abisim ye ni Jenny Guest House ene di hwe ni mu wo betumi afre yen ewo 020-166-0218 Oak Dental Clinic Yeji Insurance BTC Apex Health Insurance Ace Medical Insurance Nationwide Medical Insurance Gab Health Insurance any Premier Health Insurance Oak Dental Clinic Siwon Kwande nyina Darling. Yes, sweetheart. Oh, people doorbell no. Mommy question no. All right, sweetheart. Hey, very good you. Hey, I'm over. Not madam boy. What am for me? Nino ne shed day mu ho. If we saw which year Mr. Kiwa. Now who the young bomb Gina ne nice way. Jai. Young girl. Kokon sa Mr. Kiwa man no Gina ne nice way. Who madam bi kra no fie. Who bro ne fela. Nenye mo na nsem ho me bana modi ntokwa ne emu na nketeketi. Sabre no. Na on sha same farm Mr. Kill. Mr. Kill, ati me stress so. And the most important one is like my wife is saying. But we are say. Remember what the fear do what trade kro. Sompa, Mr. Kill, our pharmacist. Herb and chemical shops. At phone phrase 0244275429. 0244275429. And also 0206271016. 0206271016. Fra huma yisuna do bia opebia emfama baby a ton do bia anso eben. Announce ko pharmaceutical shop bia ben wo. For the show na jode. FDA aje edweden krato yato. My name is Emil K. My son just passed his VASE exams with distinction from Ideal College. Wow! Thank you, Ideal College. Sementia Ideal College. Sunana Abdurazak. Diana Yazana exams daga ID College. Ya pass. Wow! ID College. Basu da Sara. Acho mi pajo. Mene muumbi e pasi wasi exam say Ideal College. Oh, Ideal College. Ina nyepo. Mindanyeshi. Mon nom est Alpha. Mio figlio ha passato son VASE examen con successo del Ideal College. Wow! Merci beaucoup, Ideal College. Sawatia Dansia, Aufo ye dear fi Ideal College home. Mfinshie dunia chia Ideal College eba no maimi. Omuni obi ehia moda. Wo dwene ho se obekọ SHS. Na course obey na opese wo ye. General Arts, Business, General Science, Visual Arts, and Home Economics. Enya bra Ideal College na ye na teacher fo a wonim de na wosan so ye waye examiners no. Ema won
tete yesro nkokra. Your 2 departments so wasi and remedial. Your wasi center a school for no omotwa wasi nhwehwe no o yesuku wa. Wo dwene ho se obeba Ideal College oni Sunyani kodem ha. Your boarding and hostel facilities. Emma Ideal College. How can you feel? Everybody follow not sa malaria. A 3D till not now. Wogonto malaria chill. Wo popo. What mean the day? I want the num lonat. A dabako. Num lonat. A damienu. Num lonat. A damiensa. Num lonat. No. Lonat scatter malaria. Lonat ide scatter malaria. A quality product from Blaze GVS Pharma. Yen hwehwemu hu se malaria wo mojam ansa na wanum Lonat. Na nam yen search na malaria no daso wo ho a ko hu doctor. This advert is FDA approved. Me dear na koso we fun. Agwa we mimfudie se from nyesu abadro ni si we. You Na niti gini ye. Suaba organic liquid fertilizer. Egu ahodo osen. Suaba organic liquid fertilizer. Ena Suaba plus organic liquid fertilizer. One to away. Netino eye green ahaba mono. Suaba plus organic liquid fertilizer. Ena ya ni green no. Ejuma kronwa. Kokonwa so bi awodwaso. Ni nyina eye Suaba organic liquid fertilizer. Womu product ni bia. Na ahaba mono no green no. Ena womo dia fa netine ho. Na nsakraya aba ne se Suaba organic liquid fertilizer no. Se de ye muniti ni mienu yew. Ye buba ko etimi ye adwuma kro no a. Se wunim Suaba organic liquid fertilizer no. Ye de bo vegetables, enkunuma, carrot, cucumber, entos, ene nasefo. Na Suaba plus organic liquid fertilizer no. Eye tree crops, cashew, cocoa, mango, ene nasefo. Ene 150 mls. Ene so adwuma kro no a. Ebo no bae no ho ban free inyarewo na no ba no anyini from so natural opac view aye company no and Suaba organic liquid fertilizer na Ghana ha baby amoton agrochemicals bia no benya bia to na brafo ha main office ewo Sunyani Kotokrom aviation kwan no ukọ ya huma onsani fa pe abrosana edikan no ehwa dodo bia wo petu aton ko ho 020118020 and 05967387223 Mofa EPA Laboratory Crop Science Department KNUST for Edano Aje Suaba organic liquid fertilizer atum Yenina yetie Sompa Yenina yetie Sompa Kaja Israel, kama ikit kaja Ethiopia, kaja Sudan, waja shong. Kaja Kushima, wani me kona me waja shong. So Timbuktu, Ghana, Mali, Sumanguru, waja shong. Waja waja shong. Manjetaki no Sumanguru, wagwejeke, waja shong. Osetutu, Wamasa, Yasantwa, waja shong. Kaja Israel, kama ikit, kaja Ethiopia, kaja Sudan, waja shong. Akwaka juno wanye ya fokelacha, akachuma wanye, anunyamfeng. All right, Sompa 98.9 FM and Opay. Honorable Emmanuel Kofi Ajimai. Hey, MCE. Hey, DC.
Elukura de Abia Kadi Kamano carry de Kadi Odifu Cassia. Hey, oh, go over that. Yehowa. Wantiasem kro. Why wantiasem kro? There be so wantiasem kro. Oh, wantiasem kro. Wantiasem. There was person say Nigeria castle. Okay. There is one. Marching I fed baby o microphone. March I said baby o microphone. March camera sitting down so. March. Yeah, me just minia. Who want to say? Krista Daruma, you pa. I'm say share ya check. Na say me buy ya see and I'm say oh my member too because me who watch. Yeah. And then I go on charge my baby. Me no one finish business. Bebre kwa. Ya the time when you more. Ya the time when you more. And I'm say yes. I have to accomplish. Yeah, that. Ara pe bache. Yeah, no. Ne pom te say. Nyame adom boko mbacho ne ho so hu te say. Nyame adom. Yede nyame ase. Nyame adom ya ho ye pa. Yede nyame ase. Yede nyame ase. Ike so Ike life, Ike in life. Ike in life. O na abo life say. Na abo watch camera. No the chain out to konum. Na tade no so nyasem ketua. Na se nyese wo Facebook so no wo tie radio. Obaka say eja no kre bese na wotwi ni onidi aha ne de yakopon so you so na so wonfo nyini ne da Facebook kama ai keka so onidi na wotwi we ya etiefu obedi bani be hu no ne ba ankasa ba make judgment adidi a utinya ta de passion nya watch pa bo me kiki passion nya atadu di ko nu oh massa atadu adi be sabi more than sabi ai more than sabi no to atade de bi ato atade honorable fu ye di amani me kan be di better okay because this might be more interesting to you yan fa shall say speaker back when akasa say sorry for we should speak on national issues. Politicians are part of your flocks. Your flock. Yeah, one of our sorry no. I'm on your 4 account. Enti asofo so nkasa. Nambuza said with this stigma, any president as do we still cause us of nkasa? Da buabe kra na bebo ayese nation. Oro. Sekema minika ne nchia wa nkasa. Na ma menchia menua aikena menchia watiefo nyina sompa atiefo nyina na nopai na ye nabas sebede ba fidi ato na ansa na meyiwa no no nsro so afo ahwe mantami so ona abujasi na usuba na hine ma menchia no na ma menchia yewura kwa mbafo yewura gabi na MPP fo nyina nhyira nka nyame se nyame adom Ghana fo adawroma chiniyefo mfie mako adu no nso abadi no abanim no ani PP so no amanyukuo yeso yebedi 27 years ni bi nyame adom one Ghana fo adawroma na se case yedi 27 years ni bi disani yebedi 27 years na Ghana fo hon yenhia se ebema bia be campaign a kireye ni amanyukuo we mienu ba yo no ono bema na ye straight forward aba no yenkwa agina ni yebua na maminchi adoma east force nyina kwane so no nkoso MP fo mienu wo krom ha honorable Ignatius Bafo awua na fe honorable Kwasi Ame okireme so machia be seke asem we say no ne watiefo dodo na yenim se onye asem foforo kire se Ghana yemampanyini His Excellency Nana Ado Dankwa Akufo-Addo oso afnama Daniel Dikane a osai Ghana for Roma 2016 about to boom a Ghana for to the ma yewura Akufo-Addo nabadi akire ka ho na fe NPP amanyokuo no a osai ne oka ye ne se Ghana ni bia nyemma ne bapa Ghana ni bia nyane ho behwa adini eninti se bi oye mamba pa yem no so ne ka ho bi se
se bibi okoso no okoyi a obeka no wabo abaso se ne ebe ya ebe to akoso ane akoyi na ne okoso so a ochia no ono so obeka na ye nyina ya tene no say from 2017 January up to now wa fidie so tama no wo other stations abapim tama no wo hai wa winim say binum betna ha kan sem bi mi amenu a aikeka ho oduru ba bi oka bi otime kan sem bi pa say wotimu say we pa sem we say nya ka bi ma min ka bi na nya say ye makwa ne ma bi aka na sem a nka e bi a onsi mfiri ha nuru fom ho ninka bi akro beduru fom ho no nanka mema gina ho a baso no mu abede no kobaras na mmom sa ka bi ma min ka bi no a ye nyina ya practice from 1992 ababa pemenne a ye wura kufuado osane shem kina se bi anya mambapa no se ke na mai ho kwani na no pai stations e wo Sunyani rutuba bi a obati se bi oka ne de wujama aika obaka ne de eninti sa be a citizen and not a spectator no se ke me madwenim ni se eye adwuma ne nano yewra the right honorable speaker Babin oka ye no se ke fa baabi menene ya adwene fa baabi so menene nya adwene baabi a menene ya adwene ne se oyese ye be ka ye ho te se ne mampanyini ka ne se bi mpraduasa ta mampanyini so afena ma also I can be a citizen and not a spectator no oba ye 1992 yima maka se nye urakufu ado nko ane she Ghana fo nkran se kan bi ma men kan bi no bi amfa ne ho nhyem bi kwan huro bebre so na nipa bebre ne beka ho asem na mom bra no no se ye kai ye ho a aya no boaye nti se oni apostolic fo ko hia na ogina sa kwanya no so ne odi kai ba ne oye na mom ba bi o kai amene ne nya adwene ne se at the waning interest of the church in politics how the amene ne nya adwene minimo no na sori a okọ ebia na sori a okọ ne de pepa asori na asafo no wona amamuom ne amane nhihye ne amanyosem mu no ebia na sori no hodie okofom na momuba mema sori the Church of Pentecost ya sori num de se uba se amanyosem ho asem ne asofo ne asori mane asori mpanyimfo ye interest woma ye de no kwa na okosoro emfa nyame ya aduma se nya asin of by election ya politicians bebre ya ka se enye very good time nka na ne chine nka ye won kran go mu afete ye chairman apostle Eric Nyamiche afra politicians nyina so ye chini ye ni ya sunu ni ya akokọ ni whatever nye se afi nko afi bia ye hia na asori no nyame adwene anyame pese ya ye amanyosem ye didi edwuma no na asori no aka de akire enye Pentecost politicians nko bia we politician bia nti in fact ya can because of that no asori no to the core bosumi aye besimi na wieye nti se ke bosumi aye besimi na wieye ye nyina ye kwa akohia na se ke ene ne chane se obefre amanyofo nyina na wabie babrum no de babru nkyerɛkyerɛ akyerɛkyerɛ be kwana ɛwɔ sɛ bɛfa so a bɛhwɛ amanyɔsɛm wɔ ne kwan so so wo position so wo abanim ɛmfa ho ne amanyɔsɛm no baabi a ne gyina bere a ɔwɔ a ɔde ɔyɛ sɛ ke yɛmu binom wɔ hɔ a yɛka mfa nansan bi meba ha yɛ wa studio ha ne yɛ anwummerɛ Revelation Chapel sorry me baba to so fu wa hai me ba to no hai me ba no kasa o wa ya ni babia ofu se abane no ne amanyofo ne yeyua okoyie no o wa ya ni kai na ne na dwinim no ofu se wo se ye bibi fa ho so o kai ani ntini se o ka se ye ka se ye my examples say ke o ye bebre ani nti media menene nya adwene se interest no akọ form ananso say akwai to say
ɔmfa asɔfo ne akristofoɔ mane no ne nhyehyɛeɛ no ɔmfa yɛ ho daabi ɔfa bɛho paa na nneɔma ɛkɔ so nti na mmom sɛ ebia particular church na ɔno kɔ anaasɛ nansɛn Catholic Bishops Conference bɛkɔ yɛ bɛnhyia mu no sɛ ke wɔn fidie yɛa so yɛnka ho asɛm bɛka yɛ neɛ baabi abɛfo sɛ ɛwɔ sɛ abane no nneɔma bi ɛwɔ sɛ bɛfo sɛ abane no yɛ no sɛ ke bɛka nti ɛno no yɛ adeɛ a ɔkyerɛ sɛ mmane no amammuo no anaasɛ amanyɔsɛm no ɔmfa bɛho anaa na mmom sɛ ɔkae yɛ sɛ ka bi ma menka bi deɛ sɛbi mprɛduasɛ bɛɛ sɛ wɔɔtoto bɔɔde dwo koraa na wode to gyam ne sɛ woannanenane no a ɔhye ɛno nti sɛ ɔno na ɔde ɔkaaka yɛ ho a I think it's a good thing na yɛasɛm korɔ naa ne yɛwura His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔka ne Daniel ɔsɔ afena ma ɔsɔe sɛ Ghana ni biara ɔpɛ sɛ woyɛ mamba pa ɔmpɛ sɛ wobɛyɛ bɛhwɛ adeni a wote nkyɛn a wɔhwɛ na wonim sɛ so no amanyɔkuo so deɛ firi yɛ nananana no mpɛ nso sɛ wɔkaka bi ma menka bi a ɔno ne bɛdi twa a yɛfunuma nti ɔno ne yɛgyidi a yɛde yɛ adwuma medase. Thank you very much. Ike ma memra ho anopɛ. Yeah. It's okay, ma mencha anopɛ. Church's involvement in politics. Yeah, mencha honorable. Honorable, a very nice man. Me kasa me fa nyoma bebre efrim eya disua. Na de ba ko pɛ na ɛha me kakra ɛwɔ honorable. Me say amanyoko na wakodi mu no. Ɛne the way a ohwe na sɔre komu de bia wa sɔre ne ade na. Amanyoko no nneɔma ɔmo yɛ ne ɔmo hyehyɛye no. Ɛmma no kwan ma no enka nsɛm no sɛ ne tie. Wonim sɛ saa gayism nsɛm a aba parliament a ho nsɛm akɔdane bibree. Your reverend bi ɛwɔ menim asɔre a ɔwɔ parliament ɔyɛ MP. Ɔsɛ saa de ne ba 100 times ɔbɛto atia. Nti honorable nneɔma na mo party ni yɛ no. Oh, you're very nice man. You can only be you can speak against you. Other Makwan ma. Yeah, also Makwan Mamun Fast Amrano and Mammy on support to say. Not MP for some neighbor. Oh, now majority for some the can't churches make honorable and name baby Ujina, any party woman, and Mana Konya and Manan Kansam no. Send you sit here, you beat me, and ya the fair idea of issues. I think, say, Speaker of Parliament, Akasayi, because I will share on my baby or my Yakudra. Say, ye can't summon no ye ma abainu what is happening. I think, say, and yes, ye bonnet chickeke, by ye man who say, a son of Wuchan, watchia nipa, na one tenno. And I said, Tenea, yenina ye be ye nimi na yako, baby, yen pesi yako. I think, say, Omon Penini after so make his statement, no, I want his speech. No, and no man be brave or how I'm finding Juma. Be a citizen and not a spectator. What does it mean? Being a citizen and not a spectator means that when there's something going on wronger, Obeka, no matter how you put it, Obeka no send a city na. But what I say, I be crowd want to say, but the SC no na woka ho asem mfra ntuma. Na Obeka ni sa. But we say, let's be a citizen and not a spectator. No, President we Adea Jumana. Nipa dodo saying na Adea President ye waka ho asem a omo ho akoka adwam. Ene obi a miana no because okoka you are not going scot free. Yes, because even yen policies are aban we dia ba. Yen abinum fi say technocrats and I say omo ye implementers of these policies. Look at how you see Lambasti woman do a transfer woman from their jurisdiction of work. You get it. Enti and then a suffer for no maybe when is a call to rise up. So what I say because Obia ye din because one person beka not say be you ni ko bi ni mo money no power sorry a wodi na ban ya be fa no tan a ha no na omo intimidating crowd Obia se wa edin na se ohun se oman mo edin sa na seke na chaos is awaiting but you jank oman for no mo ka
nsɛm na ɛkɔ so na ɔmo kanu sɛ ne sitie na I think say you see nipa na dwene wɔ ne tirim but what I say because say nipa miana no nama it's very difficult to know what is in that person's mind maybe in Chroma can say because if say Ghana for timid ɔmo nyɛ timid but ɔmo sorry ɔmo yɛ din na one day ɔmo sorry that is where you see them but you don't have to wait till that time I was so allow ɔmo to talk enti sɛ wo ka asɛm no na wo ko gyina baabi na ohunu nsuo na sa ko gyina baabi busa sɛ hwan na ohunu nsuo na then you are not a good leader send your can on Jana man kosa and they are so for no or from Hardney and they will not talk. I don't think say my mom advice or the mom they will take it because Obia I don't know this time around. But because yenya banya say woka semna obey allow it for you to go. That is not the government we are experiencing now. Reverend man take cancer asem no say enyansafo no wo hin no. That time no na kire sen. Na kire sen obi a odi o amamuomu at that time no wagimi sebi. Yes. Ubusa say enyansafo no wo hin a me ba cho. Ubusa obi buman na ubusa say enyansafo no wo hin a. What does it imply? It means that the person or no kuta power or managing your man affairs no sebi we ni nyansa. Enso ne obi nkoka enyansafo no wo hin. You see what will happen to that person. Okay. But what I say, a president can't say one day in Bosch so because what he is going to use the announced principle. Announced principle now, a bit you see and negotiate on saying. I can mention the second topic. Some more Canadian, more than a noble by being one of that. Former president, he's the statesman and the gentleman. I say North. Now, Okasa, you know, now Oka in reference to Jachi Kwasin. Ne court on says na everyone is excellence in another down kweku fuado mukoye campaign last our campaign no ka say oh no wan say obi a waye president there can say because we share say asemi a abu sakandi era sakandi dia no or the comparison era jo mama say be ka say onya say odada ngana for the civil public no it has nothing to do with abu sakandi ne Jachi Kwasin in the courtroom. Ike. Jackie, this statement is unfortunate. It's damning. It's something like the president was so what should I shepa? Anytime there's an incident and an issue, BBC no one man judgment that. So what should president need to mean and the way you see in your man? Because as a statesman and nipa why kunini until sometimes people doubt the law now also why people doubt it because in some our cano and just sabi you obia wo nimu mrapa be kasasa seki I didn't think a president a statesman the fair gentleman of the land na asem wo court na ye ni asem ni nwie na otimi ka kire omanfo a mo twasi a wo kasa kire won say man no ye prisoner. Hey president, I don't think honorable talk like that. I was more about Trabama will be our prison. He said it. I didn't think I said president. Based on what? Abu Sakandi. The man is on trial. Huh? Judge Kwesi or trial. Unless proven guilty. Unless proven massa. The incident any president. Issue need different. But what I say? Issue need different. Busa won say Kwesi at the parliament is here no. Huh? What denouncing the citizenship and I say with Asukutano. At the time I also swear oath of allegiance. Massa, oath of allegiance was swear Canada. But on yes sir. I know yes citizen no. Won't mean swear oath of allegiance for another state or another country. I know na criminal no. Na busa won say as at the time Jachi Kwesi ebe swear oath of allegiance to Ghana. No kuta Canadian oath of allegiance na. No. But odu hon ko toto Abu Sakandi no te parliament no kuta passport be 3. Okay? Countries be makuma ko be miensa. No mo ko ba da bia no. Odu be compare sa de we ya. Then you are not being fair.
However, president, asem wo court ye nimwe ye judge nipa no say we default. Now be jina bonten so simpie so e kasa asem na. It's rather unfortunate on the part of president. I don't think say the law no occur no. The law school no occur no. That was what they taught him. And yet politics. Okay? Any cheap propaganda na president here. I don't think so be making that statement in public. But what I say, because from the beginning to this time around that chikwesi ya oma gene seat every ni sema ye ko by election. What you say it's a plot and it's a planting. But ochina say China so aba no. Asin of constituency. Oma for mo ho emofra about time emerewa enkokora youth a mo ho no e be kire MPP say sabi omokoto aba no mkudi la so akoto aba no mani fry. Then they knew what they want and omoko for that because president there nka okasa anye sei okasa enye sei enye hwekura no me new mienu nyina nim say so obi gina court na say court judge entina semfa ade mo so say say nipa we di for a yenko gina bonten nka say nipa ni di for and ono kura dey was sentence nipa no kura already. How can you do that? Yes, now some statement will make here no. Statement will make here. That's what different. Statement will make here no. Him fan e say president enfa Jachikwesi Nkotum. Yes, ordinary to my because na and America say tie from time or yesu president in. And in some bar comments are all making no. That's some okay no. Sa pepe neko. Okay, all you get it. Yeah. And you don't have to do that as a president John, former president, back and forth of that equation. Okay, was Akye a fine gentleman? But when him say, but nipa near anopa awia anajo which niem ono na juma bedi ahye ne nsa nyina ye propaganda. Propaganda say wo kana nokre tura on nokre ese. What's the ma ubisa Akye? Seke no yetia nso asemi mantiso kaba kokra mampanyini dada mama na kwa ka se ye court no ya se nibia nsem no ya dane na manyosem na mampanyini akufuado o ka se one ne nya adwene nti nko no e mampanyini dada mama ba ni nanka mitie se ebia mampanyini dada mama no wagina so bi anti a okane sa ono nka me party afri no ho but babia I can defy ye dia madwene kirem se na kirem se mampanyini dada mama no ni agina so bia no kane sa keke na se sa so ne okane keke dia se sa no kane keke dia na ndia mampanyini dada mama no ne Ghana for oni ye nini ye kire se ke wo de hwa kwanya kese pa Ghana for ye de ama mampanyini dada mama nipa dodo mi ehin ne be wo Ghana ya ma be sa kwanya ni bi sa kwanya ni nyina echi no firi so firi akonwa so ababa pemenne no oye Ghana mani ye ne yeto aduane mani di ye ne yeto petrol gu ni kam ye ne ye hwe no babia oda ne bibia ye ne ye ma no aninti se sabi mpraduasa senka wanya bibia mawase a se ke nka bebo no kro no court wa betena akonwa so wonim se ye were 3 separate arms of government ye wo mampanyini ne naso for the executive bentime mfa be ho nkwohye legislature na mra yefo no mra parliament for bentime mfa basa me nkwohye judiciary seke na yetim di yasem kokwohyem se MPP abani ne te court wa enka MPP abana oka kire yewuradom level say uncle leave be the court no senka mia ntewa seke wuji di senka meka se nka mempene se mebua abane no for say abane na nyeni yi da bi Ghana ye kan bi maminka bi amamuo no ye were the 3 different arms of government mampanyini dada mama onim mampanyini dada mama ye court ho asem ya Adea ono ankasa as a person na fe na manyokua ofrim no banya court so mfaso
2012 se ke ni nyina ni anase o ka se Ghana fo ye yara yire free no am se still an adwene da so ye ne se ye da so yara yire free nso ni nse nka 2016 abaya ya tu ye die na nka nani baba ne ho so 2020 ni ye tu ye no so na ni nse nka nani baba ne ho so but me ho wa se still an no afa ne se ye da so yara yire free no se ke 2012 aba ye kwoto ye ajajefo nkron munum baba ni chiniyafo ho ya adwene on the electoral commission munnai baba ni sunama nyokuo ya adwene anam saaso ntino wutimi di o president kopem fi se wumfie nnan so ya Ghana fo na nam se 2012 no ya yanim se ya nto ama wunti 2016 ya adwene se ya bebo wato forma wonya bibia akura nsom no dia ye bibia akura won waka se wo sana fa ho no wo sana ya sana dia kokko to biem ani nti ne amaka ne se no kwasam ne se on Ghana fu ani ye se ke the facts are clear in fact ne menua ai ko ka se mampanyini kan ye media mante media mante namom no seke namom ni otia ne se ye bia ni wa otimi ma judgment na mampanyini ontimi ma judgment ni amiti isa asem wo court a me ntimi ma judgment namom se wo audio no na wo banka be me de namom seke ni otia ne se wo kodwam wo hu na se atwimi enu begina ho a ne bebo ba akobua ne aka no be nia no se benya atwimi enu se ukodwam ne se begina ho a se watiefo obi nya hu twi da twi no aya na bekase no abrebia aya ne oyepe eni nti se aya benam so abi wo ho a twi no ne one ne ma no benam bom ndi se wo chi ne ma ne mienu a aya ne bekase ne yepe Adam Sakande samre yewura mampanyini dada mama no wabanim Adam Sakande ne de no yamu binum ya dwene ye se oni we ye pepepe in fact nura kura meni ni busuani bi hia o ka kiram se we ye ni busuani wa winim no CPP regional chairman no okay ye didi nkomo no kan in fact o ka kiram se all the facts no chairman de indi mama nchia no pa nura anadwe wi oni ko si me fie wo hon sister station si baako o ka kiram se obehye da send me no ma nefa Adam Sakande ho so tiemia Ike so nim no ye nyina ye tahia nti wujibi kana se ke o ma obi a wo kana obo ada ni nyina ye pepepe na whatever say whether say ye pepepe enye pepepe whether say that time no court no yamfum so anyamfum so nia atie nyina ne say court ni bebu asem no na say arabo medase Nshranka me say Ghana for ada Roma 0543 999 0247 hello good morning anabonyin before seke me don't mind it. Me that's it. Man, asemo. Ma mentia anabo. Me tia MPP. Amanyo kuni na Ethiopia. Mentia current president Dr. Alhaji Mahmoud Bom. Na ending for no. Anya ending for na magana ho ya mi. Anya wo na magana for ho me o mo tintinti. O ma yete Ghana yo mo dia. Bibia ayam adie enti faso omo dia wo mo tintinti ana mo dia aduma me potase ya Adam Sakande awa free bako yanyina ya masu kana atasu yanyina mo dia no ya odi ana court say we you have the parliament so ana say the court ana yadina tum the same one say I feel no empty. After and this morning, I'm going to know one number. Yes, one number for and then I come on a form. Oh, yeah, Kenya, tell Obako, and you say, I am young there. Not there, I cannot get back to Chile. And not there, over to now, you need. May I say, Obako court today? I know court in a bit decided. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, my boss. Over the new. Over my meet you. I'm
na yɛn nyame ase na yɛn Nyankopɔn ase sɛ wɔbɔ yɛn nyinaa yɛn ho ban na sɛke mekyia honorable to on adwuma a wɔbɔ ma ɔman Ghana na Sunyani ɛne MPP no yɛne gye ho bebree nyame hyira no na mekyia honorable Akye honorable Bafacha kwamba Fabranya na mekyia the president the vice president yɛbɔ ne din Dr. Mahmoud Bawumia NDC for whom pupu che obesia baba gina na wazi na amaye uni mere seke aya na min tampa court in some degree because minimum mramu yi no mom se mrabadi udi adi enyo obi na be hye akire enti no se sa parliamentary candidate na asino for na ye ka ho asam no she did there because asino for me je mi chi no se o mo se papa ne ba no wonya bibia mo enti no se wo sa ba international ayeden ebi kura na asem sa wo case you court no dey mbaka manasi me da say offer thank you me for we na me pevu ma father. Hello, good morning. Sir, good morning. Na pom ti say sule nyame adom ma me nti omenua enti ma me mbo abaso tumpa mo dey abesumo man na yanchia honorable the ajma nyame tira na on ebi ni no yanchia Dr. Bawumia, our next president of this republic. Na kopon akai said na Speaker of Parliament aka say ye nuan mo asoro ko nkremofo a omodi asoro na nim no omo contain majority of Ghanaians ade nti no mo nto mo asoro na enka politics ni politics e be bo man meaning how to package your wife Ghana no ye ntam ni bi wo ye kata personal attack but do package won tam bi ya obi o to ye ni betu obi to ye betu obi o ye obi o ye Ghana ni betu but you personal attacker and me na I say yawura former president mama yawura yi mataji bishop ya no kan asem anya dem gaga na discuss envelope mo ko man se on ji no miana no ana o se ko o kramen ko ma na wi no ndia Suleiman Menase ndia mini hu ayi bi evidence ba ma Menase honorable Emmanuel Kofi Adjumai, thank you so much. Ike onso ya dase anope so joining us this morning. Your friend na Kwame Nkwantabisa nyame show until the nim show ene edwade. This is still the powerhouse Sompa 98.9. I'm on free.